nsaka ganula chigogo. Lulu ganula chigogo. Na katala ganula Kiswahili. Aluhulichize. Saka chifunze somo imonga Biblia. Kitabu cha Waefeso sura yehano mstari we 14. Waefeso sura yehano mstari wa 14. Ukutia nabi winuche gwegwe no kalino zero gonile no ufufuche gwegwe no ufuye soko mwa Kristo yakwizukire ili yakunyasule yakuuse baho no hoyuli winukaje gwegwe no gonile fufuche yono ufuye kwa sababu Kristo yakwizukira ili yakunyasule baho no hoyuli. Nalisaka nitie nhapi mgogomi yangu na yono kunitanga chilugu kutia nabi Yesu yakaza ili yataze wanu ono wasino uwezo, wanu ono katile tamaa kabisa, yono ya kuona kabisa hasine tumaini ya kuishi kanyi wala musaada muni yoyose sina yono ya kusuma nhaza. Lakini Yesu yakaza kutia ule winuche, yani yono katile tamaa ya uti, yani hambiwa ndiwa waza kwamba ufiye. Lakini Yesu yakutia navyo winuche, uche kuko kaburi kuko kono ufiye, uze kuno kwa maana ane naadha ili gwe wizuche we uli mzima. Kwa hiyo Yesu yakukuletela ngani ya kuizuka uyani uche kuko kono koyuli ili umbochere yawe ya kuishi mgati kwako ili ya kupele uhai. Ili ya kupele uhai uishi maisha ganji gono mapya. Kwa hiyo hono kuhulika wanua utia winuche gwegwe no gonile au fufuche gwegwe no ufuye, si kumaanisha ufuye ulimgati mkaburi. Yani ufuye kimahweso, kihakili, kimatendo ufuye. Yesu yakuza ili yakwizuche winuche yakwinuse baunu hoyuli ili yakuiche sehemu yono kutuga tumaini kanyi ili uweze kuendelea na maisha yako. Ndo maana lulu msaka ganula chigogo wagogo yangu mwizuka mwe mkunditanga hani yomwaha Mlungu. Yesu yakaza ili yachipele maisha ganji mapya. Ndo maana yakutia ule winukaje gwegwe no kalugonile ugonile kukoko na kukulonjela wakutena bisijui kolo baada ya kufa kolo kuta nauza kofufuka koishi na wanuo kulombela ili uendelee na maisha ganji mapya. Lakini saka msugule ndo maana Yesu yakatia winukaje gwegwe yono gonilo ufufunize sikuona na ufufuche hambewa ndi ufuye kimaweso ufufuche kwa maana mwene yakaza yakupele uhai huno ukali uli nyumi kuno kononze ukali uli nyumi ukwehera yakaza yakati nabi we niamini nene soko nene yo ni mwana wa Mlungu na yoyose ni yakusaka bita kwa Mlungu bidi yakole kunzira yo kwangu. Kwa hiyo hono kusaka bita kwa Yesu bidi ukole hono kusaka bita kuulanga au kusaka bita kubocherwa na Yesu na Mlungu kuchanya bidi nzira umtiate nani mtiate Yesu. Wenji wakuchikonga wakutia ulafwa wanuo kulombela wakobita ukawulisi. Lakini nene nkulonjea wakukulonjela ngani yono sio yambeka. Ngani yembeka aino ya kutia nabi gwesi hono kali uli nyumi wizuche winukaje mumu mzi nongo zonogonile. Nongo zonogonile sio nongo zo kweli, nongo za ulambi.
tono wakukulonjela umwe kidogo uleche kolwa, wono wakulonjela siji divai sio ujimbi sio dhambi, wao wakukugubichiza hameso. Lakini Yesu yakutia ule winukaje gwegwe yono fufunize hambe wandi wafuaki maweso winukaje ufufuche, kwa sababu ukali uli nyumi. Si akalongana uno wafuye akulongana uno akali wali nyumi yakutia winukaje. Kitabu cha Waefeso ono uli mtaalamu wa kugubula na kugubule kuko usome kitabu cha Waefeso mlango wa 5 mstari wa 14 kasome baho hili yakutia winukaje gwegwe no fufunize yono gonile nongo za maweso zakutia kwamba akuno kokitenda zono kusaka alafu ulafika siku ya mwisho wokuolombela ubitoka ulisi ufalume wa kuulanga ya kukukonga yone ya kukulonjela hamba mwenecho naye yakali afufunize yagonile tena yoye yafuye yakali saka na mwenecho muni yazia mwizu chile ya mlonjele hani yembeka yaleche nongo zako alugwe simbile hani yeno tongole nayo yono wakunua kukulonjela eti ulafu asikolonani wakukukonga wizuche ikali mapema, wizuche ukali kwehela, wizuche ukali uli kijana, wizuche ukali uli mwana mdodo, we uli wachidala wachilume wizuche soko kumwande kono kubita sikomanya kolokuza kuizuka ngani yako njaduma wa umalo ujendo wako wafiko mwisho kololila no kusage meno kolotia nyeyo nalimanye anye nalimanye nalindechobi au nalinyatenzile iswanu kumbe uwezo kutiatia ukali wina nao saazi ukali wino nao uli kijana hambe uli maandiko gakutia nabi mkumbuchile mwaha Mlungu wako ukali uli kijana ikali sinafike mango yonokotia heli nalimanyi koyo saazi ukali aligwe tiateli lale wesopa mahanze akatinzila moili awe ni Yesu agweti atize malale du shauri yako ane nkuganulila mtia nabi Yesu yakatia nabi nyanye ane naza niwapele nzira yo kila monga yamanye hone ya kukola kwamba hono kole akuno usopa mamia lakini ainzira mbona igorochile suma kola na chitabu chukunielekeza alugwe kali ukusopa bahanzi wanua kukonga utio kuungwa ukwanze wakuteti kuungwa sio dhambi ila umwe hadodole chekolo akati ulangwa ukwanza vula mienda mbele za wanu ulangwa ukwanza vula mienda mbele za wanu wana kulanga madako ga muntu mwa wana kukaya wakulanga baba kila siku ya kuza yarasa kabita tunda ya kutunda ahali ukwanza liga wana yunje lakolo ya kutoa mdala pasipo sababu. Ndugu yangu ta wizuche ikali mapema ubadilishe mahala gako gagogono ujenda nako maandiko ga kuchifunza ga kutia nabi umkumbuchile mwana Mlungu wako kali uli nyumi kali uli kijana si kamanisha kwamba kijana miaka 20 kijana yumuhiyo yose ni akali ali nyumi wewe uli mzee una miaka 60 lakini ukali chemo uli kijana kwa sababu ukwehera yofika ngango yonosiko kwehera ngango hiyo yo kila monga ya kuikolera nene na gwege wose chitongole nzira yo hiyo monga alugwe sunanize kuchilabu
muda wose uli kuchilabu usunanize, yani tuma milimo ukulangeli tuwa ifiche saa 10 umanyile kuchilabu ukaonze shauri lako azicho kukuganulira wizuche gwegwe unogoni ufufuche maweso gako mahala gako mwizuchile muha Mulungu wako naye yakulongolela yokulajile nzila chetanga mgogo myangu ngaze kana uti singahulika chukukuhulichizize aluba muha Mulungu yakulongolela uweze kuizuka umanye maandiko ufundishe ili umanye wanu walecheku lambila na kukulonjela ngani yono siyo ya mbeka chetanga agweleche ntangambe nene utanje maandiko honone kutela unjele tanje maandiko siko maandiko soma maandiko sichukulonga sezezo lochili mnumbulaye maandiko goga kulonga pituche